Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Bayede. Bayede. Awusiyakhuleka nina bendlula iminti yamakhosi siyakhuleka kahle ngalomhlaba siyakhuleka emakhosini enhla nasezantsi lapha elimukela khona udliwa nombelebele. Ngithi sanibonani. Nimbekelelwa yimini ukuphondela ochatha inkunzi bayinkanke nobhoqabhoqa indoda ngesono kantshana zabafana ziyesaba zizokubamba kulele. Akaze kukumele lokho unomthele kuzimeza abafazi benabawele idumane befuna inkabezozilisa umanxulo sibanda ngodwa ngabengamhlaba basemambateni. Hlala kahle mntana migazi kalethenjwa sisuka lapho wena baba yini ungayazi iqheko usozondwa impohlo endala kweza kwamayisuza ngomane ezimbili ezaphambanisa ungede ngeyisile umuntu wenompobo njengoba libingelela isizwe nazi isizwe siqaphile ngiyanibingelela nina bendlovu enamandla nina bakaphunga nomageba ngiyanibingelela nina besilo ngibingelela umvuka Njomani usuka le kwela soyaya laphana nginibingelela ke sihamba nomfoka Mayise sithi nje sanibonani sondelani izothamela nako ishumbu lethu esiliphethe ibuyile ihuzo awuthukunyazi uyalwazi uyazi ya ngiyalwazi awutuke nje ngizwe ukuthi uyabona emehlweni umdodo luka kamahamba ibuya bathi hamba uyomela imhlambi enkawe ehlathini imbhidibhidi isicala nyanga yeinhliziyo ukhiphe kamahlasi wayichoma uthi njengobhedu yabonwa yizo wasumnika inhliziyo imbili ongeguvu nenkawu kwavuma uyawathanda amafuthingo umsuso othule eziqhintanda lephuka iphiko likaVetezi liphothwe liveteza amanga enkantolo lwehlisa ngamazi kwathi libona inyoka mkhokho emvala mlomo cha bekufuna ukuzwa nje manje ukuthi uyabona njengomfo wamazinga hawungila bentonga yethu sinamhlanje sifuna ukubuka laphana lapho umonakalo omkhulu ukuthi laphana uma ngabe umfana ecibe ingane yomnumzana emi ngaphandle ngeqwa laphana beqomene nje bethandana ebeseke lapha kukhishwa impahla ezogeza amagceke ukuthi kahlehle yini lena kuyiyona yena ogeza ngayo amagceke ingeza amagceke yini lapha la nje kulo lonke lela kwaZulu ngapha ngene wothukela ngapha uvamise ukuba inkomo kanti ngale nemachuneni nje emsinga nje konke lapha nako emangwaleni konke lapha komajozi emabomvini konke lapha kusetshenziswa ini imbuzi manje ke ngifuna ke uNjomani ke siqale ngekabanzi lapha ukuthi kahlehle yini okufanele ngabe kugezwa ngayo imbuzi ngoba amagceke ngoba phela inkomo kahlehle phela ayigezi inkomo Njomane awuhlala eThekwini wena ngayiphumula enzima kazi nasi sizwe sifuna ukwazi ukuthi ngempela kahlehle yini okuyona nogezwa ngayo amagceke mangabe uthi inkomo ngizokufaka imibuzo uma uthi imbuzi ngizokufaka imibuzo size sigcine sesihamba sonke ngoba mkhulu umonakalo okuyiwona okhona lapha esizweni uzoba ukuthi lolu daba impela belikhulu luze lifune lohlala phansi emakhosi alushayele umthetho nina besilo mfoka Mayise la okokuqala isiqala isixwayiso eqala singakafiki lapha sixwayisa lapha idla mthunyana sixwayisa lapha intombi sixwayisa iqhikiza kanye nenkehli imbala ukuthi cha valisisa ngoba amadoda lawa kawethenjwa eqinisweni lilonke lithi nje masisuka lapho siyala ekuthenini kuyiqiniso lemsulu ukuthi indoda ihlalela ukuthi igcine inhlanzeko yegceke uma intombi ithe yephukela ekhaya kodwa indoda ikhona ehlulekile ukugcina inhlanzeko yegceke lokho kusho ukuthi noma isiya kweyisemkhulu ayifike ithola indawo enhle ukuthi ihlale khona ngoba yehluleka ukugcina inhlanzeko yomndeni kusho ukuthi intombi uma igcina umntombi yelekelelwa uyise oyizalayo kanjalo nonina oyizalayo ebese kuze kufike ekuthenini ukuqhamuke insizwa engelulekiwe ebisifike iJoja ngefa logagane ebese intombi isiphukela kuphi ekhaya bese kuza lokho kuthiwa intombi ithwele amathambo emalasi kufika imalasi afika ihlaba ngogagane ngeva logagane yayisilimala lokho kwakuyona into enhle ingakho siqala lapho ke bese siza ke lapha ekutheni uma lo monakalo kusuvele sekwenzakele ukuthi ke kahle kuyaye kwenziwe njani ngifuna lapho ke eqinisweni lilonke nje Mayise njengoba uthinta indaba ukuthi njengalapha komsinga njengalapha ezizweni zonke lezi engaphesha kwelukhuzana engaphesha kothukela zonke lezi zizwe zisayibambile lento isayigcinile eqinisweni nje lilonke lithi inkomo
akuyona egeza umuzi uma igceke lomnumzane eselonakele sisuka insizwa engalulekiwe yahlaba intombi yomnumzane evela ogaba akuyona kahle kahle yimbuzi eqinisweni inkomo le ivele ngentukuthelo lapho khona insizwa zakubo kwalowo ntombi uma ngabe bezithi mangabe sezizwa ukuthi awu umntana udadewethu usethwaliswe liyalukhuzana liyamala samatha bese ziqonda kuphi ziqonda edlelweni zifike iqembu lenkomo noma ngabe zihlanu zibamba inkabe enkulu noma inkunzi enkulu zifike ziyibambe zihlabe zingayihlinda ukuthi zihlabe donsa inyongo phakathi ngoba inyongo zithi yona esiyochela lo yamuzi isiyohlambulula lo yamuzi ngoba sekonakele phela lithi igama uma ngabe intombi isiphukele phakathi kwegceke amahlonza amadlangosi abadala ala ekhaya bayaliflathela igceke abaphuma egcekeni kodwa bayaliflathela babhekele leli igceke selinjengegceke seligceke selingcolile elingasabafanele ngoba intombi ayikumiselo ukuthwala isisu egcekeni lakubo kodwa unkosikazi umlobokazi ongene ngenkondlo nenhloko omisela ukuthi kuthiwa unkosikazi ukhulelwe intombi kuthiwa ithwele amathambo emalasi mana-ke njomani ngifuna lapha-ke uyabona lesithinta ihloko esibucayi kakhulu ngoba ngampela lapha saphenya nje indawo yokungena evungweni ngoba sizongena evungweni lapha na njomani ikuyindaba enkulu kakhulu ukuthi ngampela ngoba phela abantu njengamanje bazi ukuthi nje into egeza amagceke inkomo njomani njengoba usho kakusiyona inkomo egeza amagceke imbuzi kodwa njengamanje kuze kuthiwa kunenkomo esidiki lapha njomani awungene la ngoba seziningi izinto ezikhulunywa manje ngale ndaba ngoba sila kwengeza amagceke usugijimile wabaza wagwedwa waveza wabeka eThebi kodwa ngifuna ukuthi la sizobuka ukuthi sisazokwazi ukuthi uma besitshela abantu laba besilo namakhosi kungcono ngoba alibuka uhlelo kusukela manje kuzofanele ukuthi kuvuleke ini elinye ikhasi ngale nkulumo esikhuluma ngayo ngoba umfala lapho uthothi unamandla einkomo ezimbili nale nkuleko uflekezwa bese ifika yabulawa le nkomo lena yabona so kuyinkirikiqike leyo lapha njomani ngizokudedela ubuyapi ngibuya eDolo lapha ihawuni labento ngayithu sikajama sahamba sayeDolo hlalani njalo nje lingayindawo lingayibobuko Popayi hawuse sambe sabuya nabentonga ethu sikajama yabenta phansi kwevele udaba elulapha na kwingeza amagceke ukuthi sifuna ukuthi niqonde ngeke kahle ukuthi kahlehle yini lena okuyiyona eyabanga ukuthi kuze kuhlatshwe inkomo uma ngabe kwenze njani ingane kwenzekele yabala izinkanyezi iphele ukugala kajani lokuyiluma ukuthi ayibala izinkanyezi kuyenza umkakho kanti ayikachanguzi lapha njomane ngifuna ke manje ke sisukeke lapha ngoba kukhona impi ela kulezi inkomo lezi ezikhishwayo lezi lapha kwalona lolu daba njengoba siluvukuza nje kanje aluzokuphela namhlanje noma lingaphela sizohamba soxoxa emakhaya sixoxe kanti kufanele kuze bonke abantu abafaka ibonotha bethi bawo professor sizokhuluma lolu daba kufanele liye kuphi kumkhulu lona daba ufuneka liye kumkhulu welelo njomani ngifuna siyekulezi lapha na ke angithi uthi imbuzi iyona egeza amagceke yini egeza amagceke embuzini uphathi wegazi nenyongo nomswane ngoba abanye abantu basebenzisa igazi abanye ngifuna ukuthi uhlukane uthathe lokho kungekho ukulahlele awuhlale eThibeni njomani empeleni mayise mfowethu sizongakuhlonizi lokhu ukuthi ngesikhathi ukufika kwezizwe lezi ezifike lapha kulelizwe likaMthaniya lelizwe lethu zifike lezi zizwe zafike kwakhona ukulahleka manje kwani kokosiko kwakhona ukulahleka kwemkhuba eqinisweni lapho nje manje ngifuna kwembuzo ukuthi yiphi into egeza amagceke igazi nenyongo nomswane ngoba abantu baphazame abanye kahle into egeza amagceke inyongo nomswane wembuzi nakho ke mina ngifuna lokho ke
ushuthi nje umuntu mayesegeza amagceke so usengeza ke manje ke ukuthi ke singaqhamuka manje ke abakho ngoba into evelayo lapha nje manje mabe ngilandela yonke lento le ngoba kade ngiswana nalento mina lento iyavela ukuthi lapha la njoba uthi imbuzi egeza amagceke imbuzi lena ihanjiswa omama bafebe ikhuleke lapha lapha uze uzokwazi ukuthi lapha ngoba mama ngabe beshaya mangahanjiswa labantu okuthiwa abakhongi bezamva lapho kodwa la njoba la kithi abakhongi yebo abakhongi ababika yonke into ezisu yonke into nje amafutha lapha ke awuqhubekeke lapha kanjoma neke njoba usuvezela ukuthi ke lapha umswane nenyongo hayi igazi ngalehle igazi alisebenzi umuntu into esebenza nje noma ubuthiwa wenzelwa ini inyongo nomswane noma ngabe nje niyageza nje niyaphila anisebenzi ngeze ngegazi futhi sicacise nje mina lokho yebo eqinisweni nje ke njengoba usuchazile mayise ukuthi okuyiyona sihlambululi segceke uma ngabe selonakele intombi yomnumzane isithwalele isisegcekeni inyongo yembuzi nomswane yizona zinto ezikwazi ukuhlambulula leli gceke ebese kuthi naba lapha ekhaya abadala bakwazi ukulibheka leli gceke njengegceke selihlanzekile lingasangcolile siyazi ukuthi ke intombi umendo iwuthola kumuntu onjani oyonile kusho ukuthi ke lapho uma ngabe sekudlulela engezeni magceke sekuzele embuzi into elandela lapho sekufanele sibheke manje ukuthi iziphi inkomo ezilandelayo manje kuzona inkomo ezimqoka okufanele ukuthi zizela ngoba lo muntu unjobe esewonele ngane umuntu le usenze into enkulu kuneyinkomo ezizolandela emveni kwalo njengoba usuchazile nje ukuthi akaveli ngishaba khonga abaveli ngoba abantu abanikazi baleli yagceke suke bethukuthele kakhulu ngoba kukoneka ingane yabo kahle ke nje manje ngakubamba nje obugiye uyabona manje ke mawusuke ngifuna ke uqonde kuzonqo lezi inkomo uyiveze umbaleka wazo lezi inkomo lezi lengekwenza into ethi leyekwenza ngoba ziphoqa ukuthi ngoba wena usuyenze njani usucibe ingane yomnomzane ngomkhonto umi ngaphandle manje uyaphoqa awuncengwa ngalezi inkomo lezi ukushuthi nje asiphume sigeleqele indaba shuthi indaba yenkomo kahle asiyichithi siyayiqukula siyibeka lapha ngoba kusafuneka kuphiswane ngalenkulumo esiveza namhlanje kunjalo usho kanjalo nje kunjalo nami ngisho kanjalo ngoba siyayiqukula nje lenkomo le okuthiwa ingeza amagceke okuthiwa istick siyibeka lapha sithatha inkuleko sizoyibeka ukuthi iyona egeza ngisho kuthiwa kushoniwe kwenziwani iyona egeza igceke yonke into inyonga nomswane wakho angithi injalo indawo nje manje kunjalo asendluleke eqhaweni namanje ngiyaqhubeka ke manje ngikusa kulezi yankomo kufuneka iphumeke manje nangoke seyigeziwa amagceke manje ke sesiya lezi yankomo ezibhoqa umfana lo okade ecibe icebe sakhe ngomkhono phela phe kwayo ntomani lapha ke sekufanele ukuthi ke manje uma sekuphumela embuzi sihlanjuliliwe sesiza la indabeni yenkomo yingani kuphuma lezi inkomo phela kufanele iphume ngoba ingane yomnomzane lo izalwa unkosikazi laba bantu abazala lengane bazihloniphile ngoba okumqoka kakhulu ukuthi umakoti mayochanguza emzini ayikho into emqoka njengokuthi angene emhlophe engakathintwa asikho lapha ngibona lezi inkomo lezi sibaleke ngane lezi zingaka lezi inkomo uyibalule yani lezi inkomo ke zintathu kukhona inkomo ebizwa namhlanje ngokuthi bathi inkomo isibhamba noma bathi inkomo kanina ngisho kanjalo bathi inkomo bathi isibhamba bayibiza bathi inkomo isibhamba yini isibhamba isibhamba isifociya inkomo isifociya isibhamba bathi inkomo isifociya noma bathi inkomo omhlanga ile kuthiwe kanina emveli kwalokho ebese kuba inkomo le kayise womntwana yabona ngoba abazali laba belokhu bese kuzongena ihlakulo leli lenkomo kuyona okuthiwa wena mfoka sibanibani wonile lapha emzini wakwamayise utshale ukhula lwesona ngakho ke lenkomo yesithathu imele ukuhlakula lo liyakhulu osulutshale lapha phakathi kwalamagceke lezi inkomo ke ziphuma zontathu siyayibeka eceleni njengoba sithe asiyiqukule lesiyibeka eceleni sibekile sobe sikhulume ngayo ngoba sikhulume ngayo ngokuthi nokuthi ingena
ingena kanjani ngoba ingena lapha sekushintsha manje izinto sezenzeka ngithi kasenze ngosiko obelukudala sekuthi nabamhlophe sebehlela bebusa lelizwe sebeyishintsha manje ngoba bebona uZulu sekukhona manje ukuphambana uyabona singakubeka lokho ukuthi ekufikeni kwalabamhlophe izinto zaphambana cha mana nje ubani ungayi lempi yabamhlophe angifuni nilempi yabamhlophe ngoba iningi into abayenza enhle nina zinkolo zeni lezi ezenza yonke lencova deme egcwele la kwaZulu lapha ngoba ukuba inkolo iyodwa ngaba yikho yonke lenyanga lena ngizothi asiqhubela le ngoba zizothi masamba sedolo lapha ngizofuna ukubuya lapho ngwele uthukela ngeke lapha ngaphesheya kothukela eMsinga lapho kuyikhona khona okuphethwe yonke ingqikithi yakwaZulu lapha yana ehawuni labento ongayithu sikajama yabetha phansi kwavela udaka sisahamba sisawe yitolo ihawuni labento ngayithu sesihambe sabuya lapha la sizinsizwa sibuye into lapha namadoda indaba ilapha yana kwingeza amagceke ngithi ke nina bento ngayithu ningakhohlwa phela ukuthi niphinda futhi phela labantu abangayitholi izingane phela beshale kuleya namba evela lapha la ngezansi kakho umuntu ongeke emumathe ozelwe lapha mongathombile kahle umemeza khona lapha sikunikeze phela umuthi lapha udla umuthi lona nithombe nibe nezingane umuntu wona ingane uyegcina sibiza ngomthakathi kanti kakunjalo lapha njomani sihambe lapha ezitolo lapha ngikweqela lapha ukuthi ufuna ukuzona inkomo hange yakhe lihlahlelo lapha namakonda insizwa zangampela amadoda lapha amakhoba umlomo kanye nani nenkenzimani ngithi ke njomani lapha yana inkolo ayina abelungu abanayo inkingi abantu yinini elingangile nkolo ezamasiko njomani akaza abelungu beze beyisuse kithi yithi esizwe amasiko sambe silandela bonke abantu laba bahambe benitshela manje bekhishwe bephethele incwadi lena bekutshele senimaqembu nje manje la ezweni lakini leni akukho lapho kuthiwa nikhoza khona nje inkosi lapha niqonde nje ngqo lapha shuthi nengo yami uqoba ikwazi lawo labantu abahlakazeke kanje njomane silapha ngempotho wezamasiko nani nemvunulo yonke into asiphume ehlokweni ngifuna siye lapha yana laba abantu laba basemsinga lapha nje umama bakhona uzomthola umama ukuthi umuntu lo yini naleli ngempela unani uwembethe ibhayi lapha lapho enzenjani ufaka amabhuje noma isicholo la kithi la ngeke ukubone la nje la ukuthi ucaca ukuthi unkosikazi lo lapha kufana intoba lezayo lekhaya kuyafana nje uhamba ngamahlombe nje yonke into iwulamona ngalomkhulu ufune ulungiselowo silapha ke njomane ukuthi ngoba besikuleya ndaba yakulezi yankomo leziyana la emachunini nje la konke le ndawo kusebenza le yambuzi besikhuluma ngayo yogeza amagceke ebese kuthi lapha uma beshaqa bagijimisa imbuzi ezimbili ngisazokeke ngiphenye kabanzi ukuthi yizo lezi abayibiza ngevimba lapha ukuthi sengalahlela ucingo lomfo wamacingwane lapha ebengixhumana naye ngithola yonke into yalapho noma ngiyazi kodwa kufanele ngiyithole nomuntu wakho ngaze ngiqamba amanga kuphi emoyeni lapha yana silapha ke sidlulileke lapha la ke manje sesiza lapha ke lapha ke einkomeni lezi inkomo lezi lapha ezini lapha kujwayele kuba zibezini okumenyezwa ngazo asimemezi ke manje nje bana sikuphi silapha ukucubuzeni amagabathu umkhwe lapha nobaba wentombazane eselokhuziwe umfana sekudlule lapha egezweni namagceke noma mase bebophe imbuzi yazi yahlatshwa inkomo lezi ubudlule kulezi inkomo lezi yankombuthe ezani ezokuthi uphoqeleke lanto usho njalo lezi yankomo lezana thena eyohlanga esifociya ichama yani ile yokuhlaluswa ukhula imini ogangayo okuqamba amanga inkomo yohlanga nesifociya inkomo yodwa le kuya udubiza ngani iyohlanga yokuchatha ingane yebo bese kuzoba inkomo le kayise yebo ukuthi mangabe ningenzeka nihlukane yebo ikhona inkomo ayitholile bese uba leyo kuhlakuliswa ukukhula isona osonela utheza inkomo enjani lezo wena izinkomo ezikuphoqa ukuthi na kanjani ufuneka uzikhiphe ngoba usuza le emzini mina ngisho njalo kunjalo asisuke lapho ke eqhaweni namandla ke sesiyalapha ke manje siphilele ukuthi manje ke sesiyalobola ke manje
lapha sesiyalobola ke lapha inkomo eyodwa yaqhutshwani isiwa lapha emzini inkomo eyodwa uma ungeke uyiqhube inkomo inye uyise emzini wendoda ngoba njengomuntu ozodelela phela lapho awukwazi ukuqhuba inkomo ibenye uyise emndini wendoda kodwa inkomo idinga bayelanye yenye mhlambe uma kuya ngokuthi ngoba eqinisweni nje lilonke kwalona ilobolo leli njoba namhlanje singayi lapho sizoya kwazala ngoba ngihlaba lo mfuna uphendule umbuzo kahle kahle eqinisweni nje lilonke lithi inkomo le kuyona namhlanje okuthiwa iyona okufanele ukuthi elobolayo yabona eqinisweni inkomo zazi bezingenanani lokuthi izinkomo zingaki eziya lapha uma insizwa nje isilimaze ingane yomnomzane yakhipha lezi inkomo ke kwenzekani uma lensizwa iqhubeka ziyavuka lezi inkomo lezi zime zizothayisela la kulezi inkomo ungayi lapho nje manje ngifuna ukuthi ngoba ngibuze nje ukuthi ngakwazi ukuqhubha inkomo kodwa basi vele sengiyinja ngona lapha yana ngithi kodwa ngifuna sicungule kahle nje manje kodwa uma ngabe lapha na njoba sengulile ngithenga inkomo bathi ukuthezela kuphi ezibophelo usho ukuthi ngeke ngiqhubhe inkomo kodwa ngiyise lapha la ngizolinda esibili ngivele kunomonakalo lapha inkoba yodwa masonile ungayiqhuba mayise uma usonile ngoba vele uyazi ukuthi vele ubekelela umnyaba la uyinja vele ubekelela umnyaba umuntu mayitheza umuntu ehlathini ubeka ukhuni belinye hamba lo ndulunya aphinda libeke kusho ukuthi lapho kuchaza ukuthi ke umnomzana ufanele aqonde lokho aphinde futhi akubekezelele lokho ukuthi cha lensizwa noma yona ingane kodwa ekuhlosile ihlosi ukuyendisa ikhiphe egcekeni ithathe ngoba siyazi ukuthi intombi eyoniwe insizwa umendo wayizothola kulo insizwa leyo nisile njomane yabona ngizogxila lapha angisigceki thina ngizofuna ukuthi nihambe niyocubungula lenze ngiqamba manga ku Facebook yonke lento enenza la ku social network yini lento akunakho lokho mina hamba niqamba manikhulumela lo daba lolu lapha nje emachunini kuphi yonke le ndawo yasemsinga leyana inkomo yaqhutshi yodwa bavele lapha lento make nje wayona lapha uphuqa ukuthi uyithathe uyenza ini inguduzi yakho sizoye kubalekele nguduzi ngoba abaye bathi inguduzi semthethweni ngodosi kuze kushwa ingodosi ngoba kuthiwa inegama la ngoba ayikwazi ngabikho emthethweni ngoba iyacela kubo izokhanyisa isihlonti la ekhaya iphembe kume nontuthu la ekhaya igawutshwa la ingodosi ibalekile nalungu lokushena ingodosi yomuntu lapha impi leyo usukuphemba impi ngisokusa lapha ukuthi asivumelane ukuthi inkomo yodwa iyaqhutshwa uyiswe emzini ngoba vele wena uyimfene iyaqhutshwa inkomo yodwa iyaqhutshwa inkomo siyavumelana tshela isizwe ukuthi ke wonke lamangeni akhuluma inkomo yodwa ayiqhutshwa lonto leyo hamanga sitshele kunjalo sizwe isikhulu inkomo yodwa uma kuyinsizwa uyayiqhuba ukhomba ukuthi phela uyaqhubeka uthezela kuphi egcekeni lakho umnomzana cha nje bale kuyizokhatha lapho qhawe enkulu noma ithazi zizodliwa nombelebele sicwaye sidlebe kodwa akaze zibe nesibindi ukuthi sizotshakudelwa lapha zikho nje umlando nje umlando lona uzuchithe emakhaleni esizwe thina sikwenzile sibe nesibindi ukwenza lonto le inkulu wena lisayenza thina njomaneke lapha yana ke umuntu njengamanje na udwendwe alisekho udwendwe la ngempela lo liyana ngoba umuntu benelezela umonakalo lo lapha na ngesikhathi ikhipha inkomo bekusula bezomqholisela lapha yonke lenyakanyaka lena ukuthi kunqunywa isikhathi ngesikhathi esithile kube kulodwendwe umshado uzusha into enqunywa ubani abelungu ezizalisani senu futhi nina ndlu ensundu yawazi lokho kunjalo wayesenjalo njengamanje ke siphumile enqubeni umgomo wendalo wezamasiko kwezokuchanguselana kwezokuqholiselana kukuhle siphumile kuyo lonto leyo ngakho ke kuzofanele ukuthi lapha yana ngesonto mhlambe lini ngoba sibe siphi umlando wacetshwa leli viki asikwazi ukuthi singoba inyanga yacetshwa vele lo lesine lolu
esiyakunyanga manje ke ngifuna ukuthi sivayelise ihawuni labentonga yethu sikajama iyayikhiphe showalibomvu alikho ibhokisa landiya ngalikho so ingenasici ngeke ulibone valelisa Njomani sambeni nina benkomo kaHaga nina benkomo eyakaHaga yakhalihlahlela siyavalelisa sithi siyawuphinde sibonane futhi ngokuzayo. Ukuhloba ngemvunulo kuyindlela okuzigqaja kanti ke nendlela yokubhinca yisiko lezizwe ezahlukene ehlonipha amasiko azo noma ngabe ke unamuphi umcimbi umemulo umkhehlo neminye uMamdube ke uzokusiza imvunulo besilisa omama istombi amagosa ngingabala ngitsini xhumana naye ke kule mininingwane ngezansi.